turabashuje mwese abadukurikira n'abamaze gukora subscribe tubashimira dusaba nawe waba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere ko wakora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo amakuru tubagezaho ajya kugeraho mu ba mbere. Inkuru dukesha umuseke dotirwa ivuga ko imvura yaguye mu minsi ibiri yishe abantu batanu bo mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba nibo bamaze kubarurwa ko bishwe n'imvura yaguye mu minsi ibiri, 15 bakomeretswa n'ibiza byayiturutseho. Ni byatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Ngoga Aristarike mu kiganiro ajyanye na RBA. Yasobanuye ko ukwezi kwa Kanama kudasanzwe hugwamo imvura ariko ko tariki ya 16 Kanama imvura yaguye hirya no hino mu gihugu ndetse no mu ijoro rya tariki ya 17 Kanama kugeza mu gitondo. Yagize ati muri iki cyumweru cyose twagize ifu z'abantu zigera kuri 5, abo bose bapfuye, 4 bo muri bo bishwe n'inkuba, umwe n'inzu yamugwiriye. Ngoga yakomeje asobanura ko mu bapfuye harimo 2 bo mu karere ka Burera, umwe wo mu karere ka Gicumbi, umwe wo mu karere ka Ngororero ndetse n'undi wo mu karere ka Rusizi. Yagize ati ikindi nuko hari abakomeretse bagera kuri 15, harimo umwe mu karere ka Gicumbi, Gisagara na 3 bo mu karere ka Kamonyi, 2 bo mu karere ka Musanze ndetse no mu kanya tumaze kubona amakuru y'abantu 8 bo mu karere ka Nyamasheke inkuba yakomerekeje. Iyi mvura kandi yangije inzu zigera kuri 11, amazi afunga imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, ibishanga biruzura ariko imigezi ntiyigeze yuzura bikomeye ngo bibe byateza imyuzure ihambaye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giherutse kuvuga ko mu gice cya kabiri cy'ukwezi kwa Kanama 2025 kuva tariki ya 11 kugeza tariki ya 20 mu Rwanda hateganyijwe ibihe by'izuba risanzwe by'impeshyi. Ubushyuhe bwo hejuru buteganyijwe buzaba buri hagati ya °C 20 na 31, naho ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe buzaba buri hagati ya °C 7 na 17. Imvura iteganyijwe iri hasi ya $0 na $50 mu bice bitandukanye by'igihugu, ikaba iri hejuru gato y'ikigero cy'impuzandengo cy'imvura isanzwe igwa. Meteo yavuze ko imvura iteganyijwe izaturuka ku bwiyongere bw'ubuhehere bw'umwuka buturuka ahanini ku miyaga iva mu burasirazuba bw'inyanja y'Ubuhinde yerekeza mu karere u Rwanda ruherereyemo.